kubana muri season ya mbere, episode ya mbere ya story y'urukundo. Story y'urukundo agace ka mbere. Umusore yakundanye n'umukobwa, barakundana bamaze imyaka 3. Mu kumara imyaka 3 baje kugira agatekerezo ko kurushinga, bari bamaze igihe kinini bakundana. Baza gutekereza yuko urukundo rwabo rwavamo kuba umwe yabera umugabo undi akabera umugore. Baje kugira icyo gitekerezo ndetse batangira kwitunganya kugira ngo buri kintu cyose gisabwa babe bacyujuje. Niko Imana ibafashamo. Hashize nk'umwaka, ubwo yari imaze kuba nk'imyaka 4, nibwo bazeje kubana. Mu kubana kwabo babana mu rukundo rwinshi n'urugwiro, baza kubyara akana hashize nk'umwaka babanye, akana k'agahungu keza cyane. Akana kabo babakise Janti. Ako kana kaje gukura kababera keza, kari akana kubaha, kagendera ku rukundo gafitanye n'ababyeyi. Niko umwana ageje nk'imyaka 5, batekereza yuko babyarana agakobwa bakita Merveille. Urukundo rwabo rwarakomeje, ari nako n'Imana iruha umugisha. Bari bagejeje abana 2. Muri iyi episode ya mbere ngiye kukubwira ikintu gitangaje mu iyi nkuru y'urukundo. Umwana yaje kwiga, arangije ajya imahanga. Ndavuga Janti yaje gukura ariga, agera imahanga mu gihe yabonye Bruce ajya kwiga imahanga, ndetse na Merveille ariga. Biza kumukundira yuko nawe ajya kwiga imahanga. Ntabwo bari abantu baziranye cyane, barize byatari. Barangije baragenda bamara nk'imyaka 10 batagaruka iwabo. Ababyeyi nabo urukundo rwabo ruza kubahira, barakundana cyane, ntibigeze bakora nka bimwe by'ubu ngubu ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Gusa ikintu gitangaje muri iyi nkuru ni uko Merveille ndetse na Janti bagiye kwiga, bakiga mu bihugu bitandukanye. Umusore rero niko gukurikira imbuga nkoranyambaga, ndetse n'umukobwa agakurikirana imbuga nkoranyambaga. Imana ikora ibyayo, igeno rigena ibyaryo. Umusore yaje guhuza n'umukobwa, ubwo ndavuga Janti ahuza na Merveille. Ntabwo bari baziranye birambuye, ariko umusore yaje gukundana n'umukobwa bavukana. Barakundana ndetse ababyeyi ntibamenye ibyo ari byo. Umunsi wa nyuma umusore abwira iwabo yuko agomba kubazanira umukobwa bakundana akamubereka, ndetse n'umukobwa babwira ko azabazanira umuhungu bakundana akamubereka. Igice cyacu kigarukiye ahangaha. Niba wifuza kumenya iyi story irambuye, iyi ni episode ya mbere, season ya mbere kuri story y'urukundo, kandi ujye ukurikirana iyi story kugira ngo uzumve finali y'iyi story.